nongeye kuguha ikaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwaye ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bafashe ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo guhangana bikomeye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Ibice AFC M23 yafashe birimo Chingete, Katunda na Miko. Abasirikare ba RDC na Wazalendo basubiye inyuma berekeza muri centre ya Mijyanda na Rurere, aho abarwanyi ba AFC M23 bari mu ntera ibirometero bigera ku 10 ugana muri centre ya Biriko muri groupement ya Waruwa Rwanda muri teritwari ya Warikare. Ingabo za leta ya RDC Wazalendo n'abashyigikiye bafite ubwoba ko kuva AFC M23 ishobora gufata ibice byo muri Warikare byegereye aho iri kugenzura kugeza ubu. Abaturage benshi barahunze ubwo imirwano yatangiraga tariki ya 18 Kanama 2026. Bamwe berekeza mu bice byo muri Waruwa Rwanda, abandi bajya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano iri kuba mu gihe ibiganiro by'amahoro bigamije guhagarika imirwano biri guhuriza abahagarariye AFC M23 na leta ya RDC mu Busuwisi. Ni mu gihe wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yajyanye leta zunze ubumwe za Amerika mu rukiko asaba gukurwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Minisiteri y'Imari bijyanye no gufatira imitungo yabo iri i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kabila yatanze iki kirego mu rukiko rwa Amerika i Washington, aho asaba gukurwaho ku rutonde rw'abafatiwe ibihano kuva muri Mata 2026 bishingiye ku kuba ashinjwa gutera inkunga ihuriro AFC M23 rirwanya leta ya RDC. Mu nyandiko y'amapaji 16 yatanzwe mu ntangiriro za Kanama, abunganira Kabila bakana ibyimazeyo ibyo leta ya Amerika imushinja, bavuga ko icyemezo cya Minisiteri y'Imari gishingiye ku birego bidafite ishingiro kandi bitagira ibimenyetso bifatika. Amerika ishinja Kabila guha AFC M23 inkunga y'amafaranga, gushishikariza abasirikare ba leta ya RDC gutoroka no kuba yaragiye iguma muri 2025 mu gihe igenzurwa n'abarwanyi b'iri huriro. Bamwunganira bavuga ko nta kimenyetso cyerekana amafaranga yabarahaye iri huriro cyangwa abasirikare yaba yarashishikarije gutoroka. Banibutsa ko mu gihe Kabila yari ku butegetsi ingabo za RDC zatsinze M23 muri 2013. Kabila avuga ko ibihano yashyiriweho ari icyemezo gishingiye ku byifuzo by'ubutegetsi bw'Kinshasa bumurwanya, aho mu mwaka ushize urukiko rukuru rw'igisirikare cya RDC rwamukatiye igihano cy'urupfu adahari. Joseph Kabila avuga ko ibi bihano byangije isura ye ku rwego mpuzamahanga, bityo ko bikuweho yakongera kugirirwa icyizere. Imujye kuva mu mpera za Nyakanga 2026, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abarwanyi ba FDLR bazamburwa intwaro ariko bakanga gusubira mu Rwanda, bazimirwa mu kindi gihugu kimwe cyangwa byinshi bya Afurika, nubwo kugeza ubu cyagizwe ibanga. Nubwo gusenya FDLR bigaragara nk'ibikiri kure nk'ukwezi, ibyo kuyambura intwaro biri mu masezerano leta ya RDC yagiranye na FDLR bivuga ko agamije kurambika intwaro ku bushake bw'abarwanyi b'uyu mutwe, gushyirwa mu bigo byihariye no gusubizwa mu buzima busanzwe. Gusa aya masezerano u Rwanda rwayamaganiye kure, ruvuga ko ntaho biteganijwe mu masezerano ya Washington. Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubufatanye n'akarere Floribert Anzolini muri Nyakanga 2025 yemeje iby'aya masezerano, nyuma avuga ko hari igihugu cyo muri Afurika cyemereye kwakira abarwanyi ba FDLR batazemera gutaha mu Rwanda kandi ko bari mu biganiro n'ibindi bihugu. Amateka y'uyu mutwe agaragaza ko ikibazo gishobora gutangirana no kurambika intwaro, kuko nta kabuza hazasigara imiyoboro yawo, umurongo wa politike ndetse n'ingengabitekerezo umaranye imyaka myinshi, kuko atari ubwa mbere habaye icyitwa kusenya ariko ugakomeza kubaho. Ibi byatumye itsinda ry'umuryango w'abibumbye cyane ry'ubumwe bw'Uburayi, leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibihugu by'inshuti bikurikirana hafi ibibera mu karere. ICG yibutsa leta ya RDC ko igomba gusenya FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya. ICG kandi yasabye leta ya RDC gushyiraho gahunda ifatika n'ingengabihe yo gusenya FDLR. Inasaba ko hasobanurwa uko abayobozi cyangwa abarwanyi b'uyu mutwe bakekwaho ibyaha bikomeye bazakurikiranwa n'ubutabera. Ikibazo cya FDLR si icy'intwaro gusa. Ese giteye gute? Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, bamwe mu bari bagize ingabo z'u Rwanda zatsinzwe ex-Vale, intera hamwe n'abacurabwenge b'uyu mugambi mubisha bahungiye muri Zaire yaje guhinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR ubwayo yashinzwe n'abahoze muri iyi mitwe mu mwaka w'2000. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko FDLR yakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bishingiye ku moko, yica abasivile benshi, irashimuta, ininjiza abana mu gisirikare. Ikaba ariyo mpamvu abayobozi b'uyu mutwe bafatiwe ibihano. Abasesenguzi kuri politiki ya Claire bemeza ko ibi bikwiye gutanga isomo rikomeye ku gihugu cyakwakira abarwanyi
w'uyu mutwe wa FDLR. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko FDLR yakomeje kuyoborwa n'abanyarwanda ariko uko imyaka yagiye ishira yagiye yinjiza mu gisirikare cyabo abarwanyi benshi b'abanyekongo. FDLR kandi imaze imyaka myinshi ikorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho no mu gisirikare usanga harimo umuntu wihariye ushinzwe kwihuza na FARDC, ndetse mu bihe by'intambara abarwanyi bayo bakinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Ibyo bigaragaza ubushobozi bwinshi umutwe wakuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka ishize uhamaze, uko winjiye mu mibereho y'abanyekongo kugeza ku rwego rwo kuba bamwe bawufata nk'igisirikare cyabo. Ingenga bitekerezo ya jenoside yakwimukana nabo nk'uko bimeze. Icyago gikomeye ku gihugu cyakwakira itsinda ry'abarwanyi ba FDLR banze gutaha mu Rwanda cyaba ukwemerera inzego zahoze ziyobora umutwe kugumana imiterere n'ububasha bwazo, mu gihe abayobozi n'abarwanyi bakomeza gukora bitwaje impamvu bita politiki. Bashobora gukomeza ibikorwa byabo bigambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa bibiba amacakubiri. Bashobora kandi kubikora babinyujije mu matsinda y'abamaze igihe babashyigikira cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, maze uko igihe gihita ingengabitekerezo yabo ikagera no ku bantu bo mu gihugu cyabakiriye yewe no mu butegetsi, nk'uko byagenze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibwo ikibazo cyatangira guhinduka, aho kuba gusa abanyarwanda bahoze ari abarwanyi bakaba ikibazo ku gihugu cyabakiriye, kuko byazagera aho ya ngengabitekerezo iteza amacakuri mu gihugu cyabakira. Ubuhamya bw'ababaye muri FDLR bugaruka cyane ku kujya i Burundi gukoresha imyitozo ingabo, ndetse muri ibi bihe abategetsi b'u Burundi bumvikana batera icyuhagiro uyu mutwe, bumvikanisha ko nta kibazo uteje kuwakira mu kindi gihugu ni ukongeza by'ingengabitekerezo ya jenoside muri Afurika yose. Isomo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo z'impuguke za Loni zagaragaje imikoranire ya FDLR n'imitwe y'abanyekongo urimo APCLS ya Nyatura, ndetse akenshi kurana n'ingabo za leta ya RDC n'imitwe yaje gushyirwa mu ihuriro ryiswe Wazalendo. FDLR ivugwaho kugira uruhare rukomeye mu ishingwa ry'imitwe ya Nyatura, APCLS na CMC no mu miyoborere yayo. Ubufatanye bwayo n'iyi mitwe burakomeye kuko niyo ihisha abarwanyi bayo iyo bamenye ko bashobora guterwa. Ikindi kibazo ni uko uyu mutwe ushobora kongera kubona ubushobozi binyuze mu bikorwa by'ubukungu bitemewe. Amerika ivuga ko FDLR yagiye ibona amafaranga binyuze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gushimuta abantu ngo yishyurwe, ubusahuzi no kwangiza amashyamba igacana amakara. Uburyo FDLR ibona amafaranga bubaye utitaweho ngo bube bwasenywe burundu, ishobora kubwubaka ndetse mu kindi gihugu cyakwakira abarwanyi bayo. Ikibazo si ukwimura abarwanyi ba FDLR. Igihugu cya Afurika cyemeye kwakira bamwe mu barwanyi ba FDLR cyaba gikeneye gutegura gahunda irenze kubaha aho kuba. FDLR igomba kwamburwa intwaro, ikamburwa uburyo ikora amafaranga abakekwaho muri jenoside mu byaha byibasiye inyokomuntu cyangwa se ibindi byaha bikomeye, bagakurikiranwa n'ubutabera aho kwisha muri gahunda y'ikivunge. Amahame ya Loni kuri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abari barwanyi ashimangira ko gusezerera abarwanyi bidahagije, kuko hakenewe kubafasha gusubira mu buzima busanzwe, gukorana n'abaturage bazabakira kugira ngo bazifatanye mu bikorwa by'iterambere. Bityo igihugu cya Afurika cyemeye kwakira abarwanyi ba FDLR gishobora kuba kibafashije gutangira ubuzima bushya, ariko kibakiriye nk'itsinda rigumana abayobozi baryo, imiyoboro yaryo n'ingengabitekerezo yaryo, cyaba gifite ibyago byo kugira ibibazo nk'ibyo uyu mutwe wateje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abarwanyi bavuye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gutaha mu Rwanda barenga 12,000 bahawe amahugurwa na komisiyo ishinzwe gusaya no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare LDRC. Ubu babayeho neza ndetse bahinduye imyumvire n'icyerekezo, biyemeza kujyana n'abandi mu iterambere ry'u Rwanda. Reka nkubwire ko mu myaka 30 irenga ishize akarere k'ibiyaga bigari karanzwe n'amateka ashaririye ya jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo za RPA zari mu rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu kwezi k'Ukwakira 1990 rurangira muri Nyakanga 1994. Uru rugamba rurangira ingabo zatsinzwe ex-FARE interahamwe n'abandi bagize uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside, ndetse n'impunzi z'abasivile bahungiye mu bihugu by'akarere cyane cyane Zaire yahindutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Muri uko guhunga n'impunzi z'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu zabaga mu Rwanda zahunganye n'abagiye mu gihugu cy'u Burundi zigarukira mu mashyamba, hamwe n'izaturutse mu bindi bihugu muri Nzeri 1994 zaremye umutwe twaje intwaro wa FDD n'ishyaka CNDD. Angaha nubwo izi mpunzi zirimo ntizagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu majyepfo y'u Rwanda mu gihe cya jenoside, zaremye
FDD nta bunararibonye zari zifite mu bijyanye n'igisirikare ku buryo zari gutsinda ubutegetsi bwa Colonel Pierre Buyoya. Meja Ritari Kubwayo Peter wabaye umuyobozi wa FDLR ni umwe mu bahungiye mu Burundi ubwo ingabo za RPA zari zimaze gutsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda. Akomoka i Musange, akarere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe Kubwayo yasobanuye ko we na bagenzi be bakigera mu Burundi bajyanywe ahitwa mu Gihunda bahabwa inshingano yo gutoza abarwanyi ba FDD yari imaze igihe kitivutse. Mu ntangiriro z'1995 FDD yari yagarariwe na Leonard Nyangoma wari umuyobozi wayo na ex-FARE yari yagarariwe na General Augustin Bizimungu wari umugaba mukuru. Byagiranye amasezerano y'ubufatanye. Aya masezerano yasinyiwe i Bukavu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo yavuga ko FDD na ex-FARE bihuje ibibazo bityo ko bigomba gufatanya mu buryo bw'amafaranga no bikorwa bya gisirikare kugira ngo bicyure impunzi z'abahutu. Kubwayo yasobanuye umubano mwiza wari hagati ya Nyangoma n'abayobozi ba ex-FARE barimo General Bizimungu wahungiye i Mugunga mu burengerazuba bwa Goma ari wo wafashije kugera kuri aya masezerano. Ati yasabye ubufasha bamuha abakada bo kujya kwigisha ofisiye n'abasirikare. Itsinda rya ex-FARE ryagiye mu Burundi mu kwezi kwa gatatu mu 1995 riyobowe na Lieutenant Colonel Gasarabwe Edouard. Nk'uko Kubwayo yabisobanuye, Lieutenant Colonel Gasarabwe yajyanye mu Burundi n'abasirikare ba ex-FARE barimo Major Nkundimana Diogene, Lieutenant Muragijimana Gaspard, Adjudant Chef Ngirageze Jean ndetse na Sergeant Major uzabakiriho Jean Damascene na Caprare Sebutimbiri Faustin. Kubwayo yasobanuye ko abasirikare bo muri ex-FARE batoresha abarwanyi ba FDD mu ishuri rikuru ryabaga i Musingati mu yahoze ari intara y'Ububanza ndetse no muri Gihunda, kandi ko babayeho amezi 5 mbere yo gusubira muri Zaire muri Kanama 1995. Yagaragaje ko ubu bufatanye bwari bushingiye ku ngengabitekerezo FDD na ex-FARE bihuriyeho yo kwanga abatutsi, cyane ko imitwe yombi kuva na kera yiganjemo abarwanyi bo mu bwoko bw'abahutu. Ati izo nyigisho rero batangaga bigishaga amayeri bijyanye n'imyitwarire yo gukoresha intwaro. Ibyo byose babyigishaga harimo n'ingengabitekerezo turi abahutu tugomba kurwanya abatutsi kugira ngo tubirukane mu Burundi, nitumara gufata Burundi tujye gufata n'u Rwanda. Kubwayo yavuze ko ubwo umutwe wa AFDL wa Laurent Désiré Kabila wateraga ex-FARE interahamwe mu nkambi zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari impunzi z'abarundi zari zihari zahunganye n'abanyarwanda zerekeza mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice birimo Mbuji-Mayi. Ubwo umubano wa Laurent Désiré Kabila n'ingabo z'u Rwanda wazambaga yagerageje kwiyunga n'abanzi bazo, nibwo yahamagaye abayobozi ba ex-FARE n'interahamwe barimo kugira ngo bifatanye mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubwayo ati hari n'abarundi bari barahunganye n'abanyarwanda bazanye nabo bahurira za Nsere bagiye bakorera imyitozo mu bigo bitandukanye, abandi bahurira i Kananga muri EFO mu myitozo ya gisirikare interahamwe na ex-FARE bahabwaga muri ibyo bigo n'abarundi bari barimo. Ambasaderi w'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Agricole Ntirampimba hagaha icyo gihe yatorejwe muri EFO Kananga akomereza amasomo i Rukango, habwa amasomo y'iperereza Mbuji-Mayi, kandi aya masomo yatangwaga na ex-FARE n'ingabo za Zimbabwe nk'uko Kubwayo abisobanura. Angaha nakubwira ko yasobanuye ko ubwo FDD yamenyaga ko hari impunzi z'abarundi zatorejwe muri Zaire yasabye ko yahabwa kugira ngo cyane yabahabwa kugira ngo bayifashe. Ntirampeba wari ugifite ipeti rya Suretona na bagenzi be bajya mu Burundi. Ntirampeba agerwa umwe mu bayobozi b'abarwanyi. Kubwayo ati kuva icyo gihe ntabwo bigeze bahagarika gukorana n'abatoje, ndetse rero uramenye ko bwakeye bakajya mu butegetsi n'ubufatanye bwarakomeje bakajya bavugana kuri telefone. Ahangaha nakubwira ko icyakurikiyeho muri rusange muri 2023 Urundi bwohereje mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru abasirikare kugira ngo bafashe aba RDC kurwanya umutwe wa M23. Ubufatanye bwashingiye ku masezerano impande zombi zagiranye nyuma yo kutanyurwa n'umusaruro w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Major Ritari Kubwayo yavuze ko kuva icyo gihe ingabo z'u Burundi zakoranye na FDLR mu bice byo mu Teritwari ya Masisi birimo Bambiro, Rutobogo, Kinigi, Rusayo ndetse na Kanyurucinya mu majyaruguru ya Goma, basangira amakuru n'ibikoresho. Ni mu gihe mu Rwanda Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yanenze bikomeye mu munyapolitiki Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wavuze ko abanyamurenge atari abanyekongo. Ubwo Fayulu yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Brussels mu Bubiligi, yavuze ko ubwoko bwose bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugira ururimi rwihariye, ariko abanyamurenge bo ntabwo bagira, cyane cyane kuko ngo bavuga Ikinyarwanda.
ibyo ashingira asobanura ko bakomoka mu Rwanda. Uyu munyapolitiki ati hano ni uwuhe munyekongo udafite ururimi? Muzamura ibiganza. Ese Ikinyamulenge ni ururimi ruvugwa muri Kongo? Rwose bavuga Ikinyarwanda. Numvise abantu bavuga ibintu, ariko niba ari abanyekongo n'umubirigi ushaka ko umunyekongo abo munyekongo uvukiye muri Kongo ariko abakomoka mu Bubiligi. Yakomeje avuga ko ubwoko bw'Abanyamulenge butari mu bugize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ese Abanyamulenge ni Abanyekongo? Niburebe amoko yo muri Kongo, nta bwoko nk'ubwo bubamo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko imvugo nk'iyi imwibutsa ibyabaye mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 ubwo abanyepolitiki b'abahezanguni bageragezaga kumvikanisha ko Abatutsi atari Abanyarwanda. Ati urwango rushingiye ku moko, kugoreka amateka n'amagambo y'ubugome bigeze ku rwego ruteye impungenge mu banyepolitiki bo muri Kongo, harimo n'igice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yakomeje agira ati by'inyibutsa cyane cyane mu buryo budasanzwe igice cy'abanyepolitiki bo mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 cy'imvugo n'ibikorwa byari bigamije kwambura Abatutsi uburenganzira n'agaciro, bavuga ko Abatutsi b'Abanyarwanda atari bakavukire nyakuri b'u Rwanda. Mu myaka yabanjirije Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda hakwirakwiraga inshengezamatwara ryari rigamije kwerekana ko Abatutsi ari abanyamahanga bafashe igihugu. Mu Gushyingo 1992 Dr. wo Mugesera wavugaga ari kumvikana mu ishyaka MRND ryari ku butegetsi yavugiye ku kabaya muri Perefegitura ya Gisenyi ko Abatutsi bagomba gusubizwa iwabo muri Abisinia banyujijwe mu ruzi rwa Marungu. Ikibazo cy'ubwenegihugu bw'Abanyamulenge kimaze igihe gikoreshwa mu mpaka za politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'Human Rights Watch ugaragaza ko kuva mu myaka y'1980 n'1990 hari abanyapolitiki bo muri Zaire bashatse kubambura ubwenegihugu babita abimukira b'Abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko n'ababaha urubuga abanyepolitiki bakwirakwiza bene izi mvugo aho kugira icyo bazikoraho hari igihe nabo bazabiryozwa. Reka mabwira ko hano ari kuri Kaya Empire. Komeza ubaye natwe ukanda kuri subscribe. Turi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turi ku mirongo y'imbere ku rugamba.